Asalelia main ko. Nileler. Ang sa unchay ban chupa na. Kapuna kao na coach. Pwede sa po ni makalangan. Makikwacha. Muna ibang taula. Kaya po ni bang kukuran sama chay coach. Yi coach man. May socha may coach rase. Ekachin mangi may karos. Ekachin kakong may karos. O kachin kach basa karos. Wow na ka karos. Pelian momotso. Pelian tiyak. Pelian government. Chay karos yan. Ibili man wow na ki. Serbain lapala. Serbain masamaw kay. Me kaca-kaca nga sapun macay. Pero watch ay chungal wow. Muna iban piltaw ti. Ay men uyay pagmak. Ong karusye. Muna iban taulangan. Sabon macay na rin tayo. May kachin ko po rin. Sabon macay lorlap may kauna bata bukchay na niyuki pa na sauch kan ranwach. Tamasa ni Koht kachin malipe ay seya. En uyala soukohp. Sabun macay liran kawait. Pansang nan pukan ay seya. Iralaw to wano. Ira chik ew. Lil walo. Kacay watakpen. Ay seya iralaw to wano. Ira chik ew lil walo mamasani. Lison par menan marki usaya pola. Ikilanga takauno. Kach nan mole ileileyo. Sabun meliko ap katirela chen pasarawi. Mo mumbumpul kaya u kapil pene. Emen irailani ki pen pir wano. Riyaw men kotupaliti masaraikan. Riyaw men kitimpene paluwararaikan. Riyaw aray men pir. Reapkin kokouliki kol pochech. Sarawi. Kauno wasalapalapye mes sarawi. Sampa pon tirakila sapulme dengalin. Ngil laraikan ap ichikata pawasanan chen pas sarawi. O etiniyay katirela nan chen pas sarawi. Iya pacuan solaray koporopor. Iriyalar pwede lokayakan mesamin. O ikin miminan punga naramas me aus samin. Ap mesay kilanger nan marki kauno wasalapalapi. Emen momumpumpul ko ap eri pir tongye wa molu singkeng kaneu me chupasang pon pe sarawi. Yeri sair kiya wayach moluso kachichi. Pwede match sairer kilinawaman sapungkan pan sora sanguker o tipongkan pan lapatar. Ngayari rongata kapichian kauno memasani
Is may bang katarala. O is me ban uya achail menin kater. Iap sapang pachowan. Yech ngay maing. Komu kachin parone yela. Kapanga coach. Kauno coach and kapayata watawatan sapulme masa. Ipilata irawach main ko. Pueki nanachaipan watak irawach watak irawach paktepe. Epan kamaraini kin kichail moment blueprint yo. Kechaipan kilangata tama kauno. Uyayang Isaiah nan a kautialo. Tama kauno uyayang Isaiah. Na Isaiah kilangata nan a kautialo. Kechay watak sabun macay liren kawit wach. Uwasan kawit wach kasalayang kechay me. Kauno. Kasalayang Isaiah, tuwan unsak. Kecay watak ng sabon macay, iren kawit makicay lapchen katarubo pene. Tama kauno kasalayang Isaiah, kauno kasalayang Isaiah, momani unsak. Kecay daudiyang kila. Sapulume roson, labalap. Sabulumen kauno Isaiah, kauno kasalayang Isaiah, sabulume roson labalap. Kecay watak na sabul macay kawit makcay lapchen kawit ibane. Kauno coach kachti nan male yo me ileile. Malan kauno may ko ileile sang mal karos magcay banes. Malan kauno. Ay kachti nan mole kasalayang Isaiah nan sabulume kautial. Kariyaw main ko. Kauno kasalayang Isaiah sabulume lingaling. Kecay wataker kauno sabulume lingaling. Katirela nan chen pasarawi. Sabulume lingaling ket sampa pone out kita sabulume lingalinga sansad ansome sabulume chon papa kokin papa iyarakin perela meseraika perela paduwararaika ni me sansan na chay wasan kawit me railani ki men pir wano wek riyaw rabang perela meseraika riyaw rabang perekila paduwararaika Ariyaw raban pirik. Iwanan kauno lingaling. So che makakilang kemes. Ime sansaleng kichay ichamanta wasaks. Anso me Moses kota lang po nana Sinai puen wako sonete isako. Yakatstala wasaw. Yakilang pelian tapok pali. Mechuang kauno lale ap. Moses so chaka kilang ke kauno pinnes weki wane sara so chama ka kilang kenes ai me sansan nan wasan kawit kesiluwa masani sapulumen manaman kajay bang kilang sapulumen kauno manaman may naninunsak sapulumen kauno manaman sangat niya kapukata sampa chepin kapukata me koros autapen lang sampa autapekan koros sabulume manaman mesansan nan sabun macay liren kawit wach anso me son papa ko kin wiyaray milkakan komoich yakin ichikata baso nan chen pasarawi o etiniyay etiyetta wasaw kin etiniyay kin katirela nan chen pasar ima kasalayang kecay manamanan kau o kecay kilang manamanan kau no coach ikaleb makakisang tipong o tipe
Ima ka each kale maka kamakale. Ime ka salayang kachainan. Irechik na kutisa. Eka makaleta Isaiah kilangatar kasansal pukacho iyari solara kaparapa. Peni wayakayanger kauno tipekan koros. Wayakayang kauno coach tipekan koros. Tama kauno kachin wiyan sawo. Emen son papa ko. Walang molisyo me wiyalulu. O ikiyang niyawan Isaiah. Sansalo apachuan na yung Isaiah. Me am sapungkan. O tipongkan lang. Kauno kaleb. Kauno mamanaman. Ikaleb maka kamakale ikicayta. Kicay kilang kisiniyay me. Sansalo wala o sayre kiyawan. Isaiah o kamakale kita. Kacamana yung iya tuwan kol. Pwede kolan so mekin koyang nang kisiniyay. Ayakin utan makalagalta. Abil kacamana yung iya ang so me. Jesus masa niyang warang ko kumay kaway awiye. Iban lao ngay katarawan kumay song sawas. Ang so me song sawas o lilreray. Lulul pon mga ray ka. Weweki kasalayang kacay me. Rabil kamakaltasang nan kisiniyay. Mo na rayban. Wiya. Aray pukata togang kau. Mowe kau na bang kamakalay. Ay mesansan. May lang kasambuali ni rawat. Ay rakasambuali yung matchmay. Pwede esang rechay. Ong ren kau no. Akaw no ang kau niya. Ime ay siya kasalayang kachay. Pwede kau no so chakak. Kamakaleta komyong magchay sutra pang watong re tipachay kanta wekeng kauno song koros iyan sawo me kauno amban kamakale kichayta eritame sansalong kichay na nachay wasan kawit watch me sansal kauno kasalayang Isaiah iunsak Isaiah pulakitiyer Peni o wekayang kauno tipekan o kauno kamakaleta. Iyan so me Isaiah makalagaltar pwede kauno kamakaletar a kauno a buya pango watch me kain sakala nan sapun machay ren kaway ko. Sansan na numulan wasan kaway kauno masani. Is me iban katarala o is me ban wiya a child menin kate chay check wasaksit e masani is me ban wiya a child menin kate wasaksit kasalayang kichay lapchen katarabot pene wasame chuleng kokol mamasani sarawi e kasalayang kichay Koht saan Koht na o Koht ngay saraw. Kichay check wasaksit kauno masani. Is me kichay bang katarala o is me pan wiya a child menin kater. Kalanganan masan mau yechi Isaiah pwede Isaiah makalakaltar. Kauno kamakalatar Isaiah pwede tatawag. Nanan Isaiah yung makalakaltar. Ani kiyar ma. Anso me matar pwede among yung makalakaltar main ko. Masa niyang kaon. Yet ngay main kumakatar. Main ko. Wasaksit kasampalen. Como yung imay pilikita wasaksit. Pwede yan sa uksit. Makasampal. Kichay ki yan sa uyo makichay. Pepe yang. Ngayon na kay. Kichay pa nanane. Kichay lang makilakil. Kichay pa nanane.
Kicailen kotong ren kauno coach. O kauno en kak kamakale kicaita. O kicailen kak wata ilak wach. Nana cai ba magalakal ta wata ilak wach kauno ba kacin ye yang kicai. Cai mangi ma kauno. O yang aki tip te samin irai suka batch penenan. Acha mongiyo. Udana nana ben kicaban. Wekata kisang kauno ba kacit. Kaya nga coach. Kicay gilang tame sa salong kicay. Kauno patar ay seya. Puen kapureto. Pan kupuren kauno sapul me ara masakan. Kicay gilang sabun macay wasan kawit chepin sabun macay ren kawit tene. Entayang kicay ni yan so me os nanmarki os saya mela. Ni me chepki da chay wasan kawit. Puye ki yan so. Kicay gilang so me os saya mela sombari sipuki baisak mon kreise ba ni puti. O saya, uya serimen. Anso me kasarawiyang te uyala nan markian chuta. Sombare isak wano. Nan chronicle kariyaw. Iralaw dari isak wano. Isak walo I think koti. Kasalayang kacay tolul. Mauran nan marki o saya. Nan marki o saya uya nan marki intantemen. Wane intant pue kitame no intante kimain ko uya nan marki maumen. O kauno utan kupur paraniki. Kupure. Pue ki yakin peki yang kasantian kauno kan. Tame kauno kin kacin kileleti ayakin kacin kapayata. Ime sansalong kicailan chronicle ime uyalan nan marki men me tautai kamumala sansal chakain coach likamakan I osaya rinanen kauno kupur perenki sapud me yutan kakairita lauto aramaskan utan wow neki anso me kin uya maunong rai way laut kan kala wete karas pue kita sang nian kauno kapayatai pue kita tok mau me kin uya yang kau nanin instant wasak karas nananso aritama kicay kilang uya anso me rai gulang peran kasarawia tang rai ren kauno ay tola uyata meko kaiten kupuran kauno kicaigin kilang nanachay mo ran so karas an so tir an so kauno caigin kotong kauno uyata mau kauno kun kupuray kicay kapayata kicay bilikin tola o uyagi tame song pukach pain kicay makin uyate pain kicay makin pain uyata acay sen ime o sayaw tolong alang nan wasa sarawi yew iba nisik warpo ma soukohp ko pachowane kaso chaka uya puk sarawi kauno ko sonetier me aron o kotauto kaya kanche makaklelawasa nan markio sape kicay gilang kupuran kauno coach nainanin kasampal puya kiyagan ko sonetier chapi o lelani mo esukan magmag kasantiyo uya tataw ka pa ng sawot tataw ka pa makukoto esukan uwak kaya nga coach aritame sansaleng kicay puya ki nan marki usaya kasapungela sapul me kosanti
akile wa parata re ansowoche kasaleta sapek nanchomo kilelo kasaleyang kachamaneng ya kilel makauno kachkiyang ren kain nanchomo icha momon kilelo kilo eritama kasaleyong kichainan yemulan mauren osaya yakowa kilo so mau kila o imela when suwetin kilo irai sochakakpil sarepeti usaya nan wasa menan marki kan kinsertiye na puchako akapurela o sarepeti yang re wasa me usa i mulan sapek me usaya buya kesampai ai maramasakan pingkita niyan so mawin usaya apo mela mesangerai ara udata sope sangkau eri makare tan so kauno coach moiteng ai seyan kakilangata kautialo pue ki kauno coach ban wiyata ai seyan wiyala sabul me soko ai me sansaleng kecai ai seya kamakel taro mau waban wiyala sabul men kauno soukohp aban olang ren sabul men kauno aramasakan puen kapuratong irail pan kuburan kau coach met non kasambal puka awach mai puka kasambal iban kaim sekigila ay wasa kawit watch maurin son baptize put nanay wata kerawat ay kapuratong iya ikasampal kita puka me puka kijay lesson son baptize ya puka yung nakasampal bang kukuran sa machay coach payi mawuya baptize payi mawuya kokok the koko mon Christ eba kachto nanay wata story ka ikasampal kita ipilaloy kita pwede yakin uya war ng sapchen kumay kauno pa Thailand kauno kumay kauno pa Thailand kauno kumay kadulaw wali ka pala bugmaylan makalakalta kumay koko ata yechkan po kauno pa kachto chay kila anso makauno kachto kachila re baptize anso me baptize si kauno anasan yang kauno ngay me bam baptize re pues seyer me yimo kaun Jesus me kachin mama saniyo yimo anso me baptize sila Jesus metawa wasa Beni mangia me elelera anso Christ lelera Beni we pier sangkaras ayagin uyayang iya kinaloy ki pwe kita tak me uyan so me kailangan ta Jesus sayer me imenin katerom en kauno me koti to sang nanda im sabun men kau anso me baptize sila weni man nan lang rich person kauno apmasa yay nei making kasalayan ya John Merkers anso me John kolami menani mo chan ilaki yawara may kuwi ma katetere Jesus ma yayi mo Peni sayara pueki apilpan pueki sayer me anso karanto apko nakiyara apko ang kaun
tama warangko waraken na warangko nenchon na warangko kola masan yang Jesus mayi komo atama Jesus masan may kuway tayan chan memas kulkan langer wasa yichkan may kachin uyatar na puksaraw masan kasampal ngayon na laloy ki chan epay anakalarap ko kukuweren ka ano ale kachin penatatak kachay kilang kachay watong kachay incha na chay count Jesus inchao witenta kachay korusya nanuwip chayo yap Rong sarapin men patak wasaksej patapatak kau yang kacay tuwen lokolok laut na chay song kumauro kachinuya ay so me ako siyata mera waki Jesus so puksaraw kasalayang chay me ray sola kasawiyata ma aramasame temaname puksaraw masa resesame inchan Christ mabangka makalit kachay tao Christ kasalayang kachaylan sa wama esocha kiyang kachay chay incha kisinincha paya kiyang kachay incha pon sapo na incha logolok lao may sapo esocha kiyang kachay incha chay awa kamu seng kacay inchaw kacay ban kin mama sani sabunuan kauno inchaw kamakalay kacay ap kaiten sabunuan inchaw kamakalay kacay bang kusin pwede awun sakan sabunuan inchaw makamakalay kacay ay so may kilang kaluluwaj ay kinuwata ka la. May ginpain mata wakaw no pilata Mary. Lamalam kaya lay. Kak pilikilaw nasari. Kuya kama. Kakaratiya rin chapon po yung isang lokolok Mary. Mincha karos lilanan mga koyang elincha. When lokolok law to watch mine ko, ay so nakakatch kisa ko naman lo. Kau na sa pisang airport. E adetarat tiba chay ka. Kau no o ti eras juga patch pen. Apilin ni lopo. Kiyang katlais kachiyawan ni pang-pangel. Pil makalakal makaratimay ko. Incha karos na nagla. Ya kamu seng komuyong incha karos isurin taja me kamakalakin kichay ta incha. Akach kiyang kichay. Sapul me incha. Pwede tipachay. Kung na yung chaywan wiwiya tipachay. So, mahin ko po ikaw. Kamakalay kichay ta. Kichay laleta ikaw. Kalanganan. Pero watch mahin ko may makayang iyabo.
kumai luku ye ran sau rai up. Ye chngai mai. Tere next use megin kikita. Kalahanin kumai utani kaping kunela legin. Yang paratok ilang sarapin kan. Sarapin masamaw ka na kapkapul sapul men kauno nasan pula kapkapul sapul men kauno nasan. It's about time. May ganang solaran so kauno kachkiyang kajay de rincham makalakal kamakalay kajay ta o kajay dan soukohp. Yema kauno uyayang ay se. Kajay watak maurin ay se. Soukohp dusila. Pwede kita macay watak sauch ka na. Kacay lakach to bang kukulang kauno coach. Chay dan wewe kila isi tuwa jatame na kasalayang ay siya. Ya kasalayang iunsak sa nga dyan niya. Roson, lingan, manaman. Unsak ka kasalayang ay siya. Ay siya pagkatasang na neweka yang kauno coach tibeka kauno coach ang kamakale ima kauno au yawi komo yung ngay kijan ko to weka yang kauno tibacakan en kamakale kijan yang tuwi na coach kalangan kumain ko chay ka so chuk mau na sama ko lingan kaping wow karus yan kung komo ichakaleo na wala songkos. Kapangakan komo dito maray kapay may karus ran which pinakalar sa kapangamarang may samaj ko wala po iyan so mau na komo may tengpi dyan sa uksit o sa niukipa na sakod mo masan what ayip pagkakriyan na sana chukot laban pwede mawan kachin na natin noon pues ako lang mo nasa ng kakat o kakairita pwede kakuya idiki pues ang kapin kasalak kakairita wad sang nasa ng ay coach at kaw laban komo nakin kitsa at sa pagka komo yayang kitsa pues ang wareng sila. Kalangan kayang kung sabon mamanasan ng kawal ka karusi. Sa pagkatawag rin at kape, sa pagkatawag rin at kalangan sabon mamalimpak ang kitsa magpatsa-patsa sa kalangan ng kung kalangan. Kats karusi sa pagkatawag pa ang kuparang mga at maglalang. Namaranach Count Jesus Christ. Amen. Kasaleli amay.